hills mozo vezo si chibai keima Mary khongsain kahin lim ove amasan thusu thumakai veu hite Jingdai area in Reawakening day lo lingta a mangu National Highway 2 a nela cha apo gari lai thei lo je a thilman kaldi mipi lunglinglao Munjimin National Highway 37 lamsa sutanta Meilei ten ku kizo chate achi sa kumsang ni le som ni le thum thaphul ni sim thuma kun gala abol naw to kisaya Sadar Hills Kangpopi District Cycle gamkai hop sunga jingdai thang anahal tha uchu kumni zowa all ola tundo theidia a kit tlonin achi sa thaphul mi ni sim som thum le khat ni jun jingdai thanga Reawakening day tin kingun khat lo lingta in anamangun a he Kingun to kisai chun hichi gamkaya meilei ten mel seta a anatha o ne mang kip gen kin chaina le thansong dopi na zong Reverend Paulun haukimin anamagain chule jingdai area core committee in azi muthima kun khowa kiti le khabu kha zong thando na le hondo na zong anan umin a hi Boypu Khongsai Secretary Jingdai Area Core Committee in Kipathu Aseina Goladai Kituplo Pet Ahize in Gyalbangin Mi Tamhi Zongle Jingdai Thang Ngai Ludi Set Hon Genthei Tampi Tho in Tuichi na pat kya nga ahungun amun ta in kingo na pan ahung lavin kitil khole kipa aum hle e ati Agamkai local MLA Kimneu Hang Singin Yong Ngai lut na sang penin ne ading cha ading thil tampi AP Vin Molkon area Kuki Women Union Honjong Berlin ta khat ani a choi peun amoho sata ingen thei na tampi tho in goledai tho pumin kingo na pan ahung lavin a hi na sata in til kho na AP Vin ka ki papi hle uve ati Boypu Khongsain jong kiloi hop na dangdang chule Changwal hihan agamkaya kon hi zongle panpi na le kithopi na nei ho le kingon lo thinsa a ho chunga ki pathu asejin a hi Kingo na jun kuki in pi bungpi area KWU bungpi Kotu Defense ho KBC number 22 chule kiloi hom na phabe min zong pan alavin a hi Jingdai area Reawakening day ki manini kho a gunoi daino hi zongle ngailu na nei ta a keng lam ma hung lam tha Sopi ulen te ho namin chin phazo hi jong lew society level hi in chang level hi in panhung ho zo si nong ho zo si zala hi kin le dong ho chlo thing ta ki chai the hi jin no ho chunga ki pa thu ka phonge chong le tu ni chana Jingdai area gamle go kinung do na dinga sumle pa hi in thale jong hi in lung thim la ta sa ne chile ne le gowa pan hin la ho zo sin ho chung lu sang ki pa thu ka phonge nang ho pan pin le ke tho pin zala hi chan hi ki pha hi in e mo ho se hi hen lang hin le I macha ka bol ko lo di hi chung le noi hi in sam saw hin sam chom hi in zong le ting le kanga su pu le naw nu le pa mun tina ho in nei to so zar hi chan hi ka pha hin ma ba na jong hi na ho pan pin le win ki ho I macha ka bol do di ki po in hi e chun ma ba na yong hi ni ke tho pu ka ngai ching ve pathinim pan la hin ha zo si Pathei na bu chi taw hen pe Alang khatna Jingdai thang thodo kitna ding to gon ha ta a angai to lai jun a thang zu lut na ding lampi hi gari jong ha sata a lu thei ham a hin kho si che in mun neu cha chimin lampi ho asu sikit nin kila na ha sat na chungcho na lamthla na jong a ha san boina na sata in abelamin a hi ki tho mong dan he ta hi gon hang valli ni to hin ta hi ka khop do hin ni hung setting le gari hung na the hi kha la ta hi alin jong ki bol jo pon ya chu kampi gari ga dol the jipsi ga dol the me da hi ki bol hin nala jong ki su lo ji hin chai lampi ki lai tan lo le nala tu ye vei ji hin lampi su si sing ken hi le ai lampi nala ga ki lai tha hi tui chin phai lang kot lam tha na lampi ai te hin lampi ong na la chule sung ho ki sung lo hi ji hin
Reawakening day ki man na ding ayong chun gari koi ma cha gari hung kal do thai ta lo yin ni hung phom the jing hin ke nga tu chena pa na phal ko chan hin chon ho gon dai nu ya hung ho chau si chung ayong ba tu ka phung hin ngam pi hi ti ya gari hung thai lo hin ni le cha ki cha tu na jong hung ha sa ki ding hi tan ipi ka ti diu ham lampi phat lo ji ni le cha phat lo ji a gam lu go tinung lo ban na to a hi hung ki dal ha kha ki ding wang hi lai na nom the jing e Tu chung gozu je a Nagaland Kohima le Manipur Mao ke ka phesema koma Munchimin National Highway to Southim ta akai sa a ne'le cha pole gari ho ahlai theilo na hapta khat ahung nai lam to hlonin nitin ngai cha thil ho ahung thla samding keu se hilovin thilman ha ta a hungkal ding hamtin mipi lunglinglao nan adim tan a hi Hichi lampi sit hin nitin ngai cha polia pang truck driver tampi chi zong chi pai thailo kile zong kile thailovin amuna tangden tampi a umun gen theina sang ta zong ato tawin a hi lampi sit na a tangden truck driver khatnin asei na a ne'le cha a kaboi keu se u hilovin jun tha e tha zong a ha san anne nadia zong kilometer som tabong kachi divin a umin ka gen thei hle tawin a hi ati खाना में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को ना यहाँ बाथरूम है ना पानी है ना कुछ भी नहीं है 5 दिन से बहुत मुश्किल से रह रहे हैं हम लोग सारी चीज की परेशानी है बहुत परेशानी हो रही है घर में भी माँ बाप है सबको ही है कैसे जिए बस सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों को सुनाई नहीं हम लोग को कोई देखने वाला नहीं हम लोग को गवर्नमेंट भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता खाना खाने के लिए मणिपुर सरकार को यही बोले हम लोग को देखे और गाड़ी वाला लोग को देखे हम लोग उनका देश में आए हैं बस Munin akai sa hichi National Highway to lampi sim phat ding hi achom lampe na thakhat be lu din a umin gari niaw kang li ho chen lampe la sai thei zong le nitin ngai chat po gari lin truck ho hi lampi kisim phat ka a sai thei ta loading din muna a hitai Hichihin nitin ngai cha thil ho phai cham gamsung se hilowa Imphal to Dimapur lam thlong su gam kaya zong ahin hla asam sa ading chule themcha cha hung ki pulut ho nasata a aman hungkal dia a hi Hichi toshonin Kangui town sunga Vaibol ahi di a KTC in Zapi gel kho na zala thilman hi phata a avet suiding mipin adei danu thulut akimun ahi National Highway to lampi asit na chungchona thado ni simli ni thalam ni dan thumle aki avelchun National Highway 37 Imphal to Jiribam lampi zong Noni district hop sunga awangkhul le langkhong ki ka a munchimin analun vu kinin gari lam tha thei talovin a kitan ahi Hichilai mun hi leidet logze a mun chim nom na mun khat ahin pha si le mun ana chimjing ahi Hichi gam kaya lampi si mamopo ABCI company pro ho to thudung zuin awang khul le lang khong ka a mun chim hi thado ni sim nga le ki suthing zonan te ativin ahi Tuta din National Highway 37 lampi alang to in gari akitang den gamtan ahi Achi sa thapul me ni sim som thum le khatnia Kuki Women Organization for Human Rights KWO HR makai na a Kuki zo chate chen na gam ho I NIA le CBI hon azi apol ki chi lova Kuki zo lamkai ho chunga ama ho lungdei de ya cha lo na aneu do dal na to mun ki pin anabolu to ki sayin ting no pal mare gam kaya Kuki zo cha ten zong to mun ki pin na ananei uvin ahi Kuki Women Union and Human Rights More Block Makai na Noya Tomun Kipin na Achun Hill Tribal Council More KSO More Youth Club KL More Zauna Zathang Kiloi Khom na Chumchuma Lamkai Hon Zongpan Analavin ahi Hichi Tomun Kipin na a Panla Lamkai Ho le Mipi Hon NIA le CBI in Dan Zuilova Amaho de Dan Tabanga Kukizo Lamkai Ho Chunga Dan Ata Zingu do dal na le dem na sangta aphonu to thonin alungkim lo naw zong anathang sap uvin ahi KWU and HR More Block Makainan SDO More through our Prime Minister of India Kom Thungdin Memorandum Khatzong Anapilut ahi Today, a sit-in protest has been organized by the Kuki Women Union and Human Rights Moray Block in Moray Town on the 31st of May 2025
to condemn the arbitrary arrest of Kuki-Zou CSO leaders. It is a grave concern that threatens the very fabric of our democracy. When leaders are arrested without proper evidence, it sends a chilling message to all the citizens. Therefore, we demand transparency, justice, and ensure that our leaders are treated fairly under the law. We want justice. We demand no more delays. We demand we want justice. We demand no more delays. Shadonisim Thumchun Lamka Churachandpur District nga Security Force Hon Chin Kuki Mizo Army CKMA kiti Non-Su Group Mili Anamanun Ahi Akiti Amaho Chu Samuel Kammin Hau Hegun Seimin Gun Thangmin Hau Tau Thang Le Mangho Hau Tau Thang Ahin Churachandpur Police Station Noya Kerik Ho Renkai Gamkaya Kiman Ahive Akiti Police ho Seidana Akiman Mili ho hi danto ki kala thal zo le hlo le pang ahivin misam ho chunga gi ina bola sumdong ahive tinjong ngo na anezun ahi Security Forces Honjong Phai Cham Munjong Choma Operation Abol Nava Insas Rifle Zaunan Mancha Phabem Amando un ahi akiti Shadow ni Simli ni Sa Nidan Khat Veljun Noni District Hop Sung Nungba Police Station Noya National Highway 37 Lamhlong Kambiron Khokoma Ziriba Mapat Imphal Zona Chi Diesel po tanker khat lampi nalje in komtong thu ta khatna analeng thlan ahi Police ho thulut dungzuya hiji tanker driver pa hi wangphat umta in akichom thlamanin kisu kha na neu khat anezin chuti ta a lungim na theichu anahipoi ati Diesel po tanker number NL01AA7506 driver pahi Gopal Chan ahin Rakpur Silchar Asama Cheng Binod Das Chapa ahi